Pemirsa petani kopi ring Kintamani sampun ngawitin masan mupu utawi panen. Pemekas ring warsani mangkin hasil panen kopi kuning nincap saihang sarang warsani lintang. Wayan warte petani kopi ring Banjar Sande Desa Satre Kintamani Mausang hasil panen kopi ring masan mupu warsani mangkin nincap tambi 50%. Panincapan memargi sangkaning sasi saneng lintang becik ritat kala masan pembuahan. Ring warsani lintang hasil panen akidik santukan pengerau sasi sabah. Tio sangkaning produksi nincap petani kopi ring Kintamani taler merasa bahagia sangkaning harga adol kopi ring pengawit masan mupu kantos dasa tali rupiah kilogram. Sayan mal sayang ring pengawit masan mupu warsani lintang. Warta ngawawayan ring pengawit masan mupu warsani lintang. Harga adol kopi ring tingkat petani wantah pitu kantos kutus tali rupiah a kilogram. Ketar kayang harga kopi pacang nyansan nincap kantos puncak panen. Panen kopi katah nyane memargi kantos September. Dane narkayang harga kopi ritat kalau puncak side nampekin 15 tali rupiah kilo. Panincapan hasil panen warsane mangkin taler kawedarang oleh petani kopi lianan Iwayan Armada saking Sukawana. Panincapan hasil panen kopi kawesanain pisan ring sajoning pengerau sasi. Yening sasih paneseng lintang hasil panen sida nincap 3 kantos petang dasa persen sayang sarang warsani lintang. Dayu Swasrina Bali Pos Nguningayang.